Urșii noștri, avem nevoie de ajutorul vostru. Vrem să ajutăm o ursoaică grecoaică să-și găsească de lucru. Prietena noastră, Dina, știe să facă foarte, foarte multe lucruri. Este foarte bună ceea ce face. E o persoană foarte bună. Și o lăsăm în continuare să se prezinte ea singură. Se prezintă în greacă, evident, pentru că e ursoaică grecoaică. Și mențiune, știe și engleză, în caz că sunteți români și nu vorbiți greaca, ca noi. Bombă. Și acum învățăm și românește. Am început cu cuvinte grele, de alea, cu țuț, cu perfect. Vedeți voi? Mor. Să vă spune ce poate să facă, unde să o găsiți, când e disponibilă să lucreze, ce lucrează. Și dacă vă poate ajuta, dați un telefon, că o să lăsăm și un numărul ei de telefon. Puteți să-i dați un semn pe Viber, că așa e în Grecia. Vreau să găsească de lucru în Grecia, da? Așa că, zi Nicoleta. Aici în zonă, că nu poate... A zis ea exact unde, okay, da? Perfect. Așa că, oameni buni, uitați-vă în continuare și dacă aveți voi nevoie, noi punem garanție că și cu noi lucrează, așa? Sau dacă nu, repostați, dați mai departe. Let's help Dina, let's make Dina great again. Vă pupăm, mulțumim urșii noștri. Γεια σας, είμαι η Κωνσταντίνα. Ψάχνω να βρω δουλειά. Μπορώ να δουλεύω από Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι ή από τις 4 μέχρι τις 9 το απόγευμα. Οι δουλειές που μπορώ να κάνω είναι να κοιτάζω ηλικιωμένους. Έχω αρκετή εμπειρία γιατί έχω δουλέψει πάρα πολλά χρόνια. Επίσης μπορώ να κάνω και ενέσεις γιατί είμαι σαν βοηθός του μικροβιολόγου, έχω πτυχίο. Επίσης, επειδή αγαπάω πάρα πολύ τα ζώα, μπορώ να φροντίζω τα ζωάκια σας, τις γατούλες σας, τα σκυλάκια σας, μπορώ να τα ταΐζω, να έρχομαι στο χώρο σας, να τα βγάζω βόλτα. Άλλο που μπορώ να κάνω είναι, αν κάποιος χρειάζεται φαγητό, να πηγαίνω να του κάνω τα ψώνια του, να του μαγειρεύω. Αυτά και φυσικά θα ήθελα, αν μπορώ να βρω δουλειά, να δουλέψω σε ένα e-shop, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ, ή σε ένα γραφείο με τηλέφωνο, σαν τηλεφωνήτρια, το έχω κάνει και στο παρελθόν, έχω κάποια εμπειρία. Αυτά, είπα τις ώρες που είναι διαθέσιμη, αν κάποιος θέλει, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου. Ευχαριστώ. More.